kandi noneho ntabwo Liverpool izaba iri mu gikariro zaba iri no ku Champions League n'ibindi bitandukanye kuko twibukiranye ko uyu mwaka ushize ntabwo Klopp yari muri Champions League ya Europa League ko nago yayifataga nka relax ntabwo kwa Liverpool ntabwo bava ngo washyize umutima kuri Europa League ariko umwaka utaha no barajya muri cya gikombe bamenyereweho gutwara cya gikombe bajyamo ari abafavori mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Uyu mutoza rero Arne Slot agomba kugira uburyo izo details zose zifunga niba ku yindi myanya tubona ko wenda atari ikibazo gikomeye cyane ariko kwa Torrendo kuri nimero 6 ubona ko bagerageje gupfundika ariko ntabwo bakemeye ikibazo mu buryo bufatika. Ntabwo ikibazo cyabo cyaraba cyarakemutse ntabwo cyagaragara wenda bukanareba n'igihe yanagenda bari ku isoko. Fadi bongeye muri staff ya Arne Slot umusore twa Johnny Heitinga. Johnny Heitinga ndamuzi jewe ari muri defense muri Atletico de Madrid 2007 yaje kuba muri ikipe ya Everton yabaye muri Regional Everton buriya yakinye mu 140 yakinye muri Regional ikipe ya Everton. Johnny Heitinga yabaye no muri Ajax Amsterdam mu minsi yashize akisoza kariyeri muri Ajax kuko no yasoreje yaza kugira akantu kajyanye na financially icyo gihe bina Bahorandi basa naho bagize ikibazo cyane yatangiye no kwibaza habaho na fundraising zo kugira ngo bongere mugarure kugira ngo balance ibitabo bye neza yari yakenyemerewe nabi. Icyo gihe Ajax itimo akazi nk'umutoza akazi mu batoye kugira ngo atangire kugenda abona agafaranga ariko aza kuza kuba hari nyine wa muntu ubona akazi n'agashobe niko navuga akazi yaha muri Ajax Amsterdam akiri mu batoya atangira kugaragaza ko ari icyo ashoboye kidasanzwe arongera asubira kuba umuntu wifashije John Heitinga. Uyu mugabo rero yarasanzwe yungirije boss we David Moyes muri West Ham. Muri West Ham niho yabaga. Burya yabaga muri West Ham yicaranye na Kevin Nolan bombe banakinanye na Kevin Nolan wakinye muri West Ham na Newcastle. Rero we na John Heitinga bari bungirije David Moyes. David Moyes mu kugenda rero aretse kasutse muri Everton muri West Ham. Uyu mugabo Arne Slot ahita avuga ati hari umuvandimwe nzi kandi yamaze kumenyera Premier League afite amakuru yuzuye yabaye muri uyu mujyi kiri cya kabiri mu kazi kenshi yari yamaze gukora uko yize ko umutoza w'agateganyo w'ikipe ya Ajax Amsterdam inkuru yego mbere yuko aza mu ikipe ya West Ham. Ubu rero John Heitinga agiye gukorera akazi kwa mukeba kwa Liverpool legend wa Everton. Ubukeba ntibukibaho bisigaye byaroroshye usigaye ubona ko abantu baratembera nta ngorane. Liverpool ngashaka no kuyobya indege kazafata uriya ngo ni Gordon nubwo avuye hariya ngo bakamubirindura gahunda y'iraho kuri Liverpool niyo washaka kumubirindura ni nayo target ya Arne Slot Anthony Gordon n'ibiganiro we hagati ngo y'umwagent wa Anthony Gordon na Newcastle bisaba gusohoka muri Newcastle yego byabayeho ngo ni deal ngo Liverpool yakoze yandi mumaze mu mucisha hariya kugira ngo batatugora ntago ari deal ahubwo ni Arne Slot yaraje kumukura muri Everton direct ku buryo byagorana byari bamunyuza muri Gor Mahia w'ikintu ashaka Arne Slot arashaka Arne Slot musanzwe umukino we abantu barebye iriya kipe ye ya Feyenoord n'umutoza w'abawinga biruka be urizi kuneri yakoze kano gasore kitwa ntuza kabe muri Arsenal Nelson yakuzema karinga kadanje acyaje baramugatijeyo rero muri style de jeu ni umutoza ukunda wings ngo baba winga typique ubona bagiye kubatyaza bagende inkungu yarabakunda rero niyo mpamvu ngo kugeraho ikipe ya Newcastle yemera kuba yajya kugura Rafinha muri FC Barcelona kuri asaga $40 kugira ngo aze kuza gusimbura Anthony Gordon bivuga ko ashobora kuzagenda hariya. Rero John Heitinga nk'umuntu wabaye muri Everton anyuze muri West Ham agiye mu kongereza Arne Slot muri Liverpool. Ibyo ngibyo ngira ngo abantu ni isomo bari nakwiye kugira ku hantu hose icyo umuntu ashoboye aza kugikora utitaye kwirangamuntu inkomoko ngo yabaye ngo naho yakoze mbere ariko muri foto biragoye nese foto y'iki gihe yabaye bitagoye biragoyeze abafite imyumvire bakoreye ku rutaro ubundi kera wara wambaye umwenda wa Liverpool cyangwa Everton ntabwo mwahuraga ntabwo muzi ko ibyo bintu Benitez yabiciye akavuga ati aha ngaha ngewe niyo nakubwiye nyumva ariko nyine uteza agatinyuka akajya gutoza Everton nese nka Heitinga umuntu wabaye wakiye muri Everton watukaga abafana ba Liverpool uyakagombye kujya gutanga umusanzu muri Liverpool ntukaroroshye wenda ryaba ari nk'izina ryoroshye ritagize iwo ritanga ariko nibikubeye ariko hari abatagiye ariko niba bareka ari umwanzi ariko bidakanga wenda aracumbagira yagasikanda bari kwibutsa Michael we ni Premier League agira yitwariye maniyo yitwaye muri United nuwahese ni umwana wandi muri se mwa Liverpool se tumubarera
tamubara gute none ujya n'umukinnyi wa Liverpool gute none nka Liverpool cyane Robin van Persie ku rundi ruhande nawe nuko bimeze uri ingero urazibona niko bimeze ni Chelsea Fabregas kaze ari umuvandimwe nzi ubuze Chelsea Fabregas ibintu byari sezana kugata ibintu kirungurira Mbangamire ariko Chelsea Fabregas ibikorwa yakoze muri Chelsea wewe uko birera ku ruhande ikosa Fabregas afitemo akantu k'akaritije ntimushaka kugakuramo